Gospodine, znači biše vas, dobrodošli u Ohridu, čujemo stvarno lepe vesti da Ohrid i Novi Pazar postaće zbratimeni gradovi i da nam objasnite kako je došlo do toga. Pa, pre svega bi se zahvalio na dobrodošlici gradonačelniku Ohrida, celoj njegovoj ekipi. Mi smo već 2 dana ovde gosti grada Ohrida i veliko nam je zadovoljstvo. A glavni uzrok, da kažemo, i što smo mi ovde, upravo su mladi Ohrida i Novog Pazara. Ove godine je u Novom Pazaru održana radna akcija Ribariće 2019. Novi Pazar, gde su učešće uzeli akcijaši, omladinci iz Ohrida. I oni su inicirali da se grad Novi Pazar i Ohrid pobratime. Skupština grada donela je odluku jednoglasno o bratimljenju sa gradom Ohridom i mi smo danas, u stvari jučer, uručili to gradonačelniku Ohrida. Ova akcija koja je bila u Novom Pazaru, bile su akcijaši iz svih bivših republika Jugoslavije. Ove godine prvi put je organizovana akcija. Bilo nam izuzetno drago kada smo vidjeli te mlade ljude, sa takim entuzijazmom, koji su imali sigurno uz njih stare akcijaše, spoj starosti i mladosti, iskustva, ti stari akcijaša, entuzijasta koji su pokrenuli te dobrovoljne akcije, obnavljaju. Na početku je bilo sigurno skepticizma i da li će ta akcija uspjeti. Svi smo prijatno, da kažem, iznenađeni i više od toga, jer je akcija stvarno uspela. Ne samo da su tad omladinci, ti mladi ljudi doprineli tu, da što se tiče akcije i ekologije i čišćenja kulturno-istorijskih spomenika, da doprinesu gradu. Ja se ovim putem zahvaljujem svim akcijašima, a tu su i stekli trajna prijateljstva, zbližavanje, upoznavanje, što je i cilj tih akcija. Tako da i sljedeće godine grad Novi Pazar će organizovati opet jednu omladinsku akciju. Čuli smo, juče smo obišli i te mlade akcijaše i razgovarali smo s njima. Planirano je da se održi omladinska radna akcija u Ohridu, gde će uzeti učešće i brigadiri, omladinci iz Novog Pazara i ovo je najbolji način povezivanja i upoznavanja. Drago nam je i želimo kao lokalna samouprava sve ovakve pozitivne primere da podržimo kod mladih ljudi i nama je zadovoljstvo, kažem, i cilj da takve akcije podržavamo, a upravo, kažem, ovo je danas i najbolji primer i rezultat bratimljenja ova 2 grada.